bungangan ako sa Asyu, nuhulam sa Liu Zhenchang. Na tini ko cah nama ko, ay sa mihsaan sa maka nemto za kulima ko mihsaan ako. Itini kako iluma, seka takar kumikuri, kawak sa pabayat kataran, na kataran na makaisa ito ibabara kinyam no so akong kya. Oh, tang saya akong ako jamakon takonan tang satu sakaspat alalayan kinakataran ni pahabayan nunyam. Itaw ya sa marok kunay kataran ko sa kalok kya taw ya. Mi pasakasak, mi tabi, mi kuapi, mi latak, mi pakajizeng, tukalaka kaya itianay anako. Pa itaw ya amesaan ukataan ko sa kuya ku malukay. Tangsa to kaya pitu za kulima kaya amya santai sa sikika itu mah satu kalau katakan uhiat ku mau kayo kikai sa misautin tikiaw ku cama ku cita itu pabait katakan tang saiza tisitail taya katakan taya marok nesa ceka pina kya so tumutup kya katakan taya sakalok ananay nubabar kita ya sa taya makutai tunu kikai ku sapi kalok sa ukataran set kalok apa kita kataran sa cama kusita itu sa mikirim tu tubuyo pasangan bisa hutinan taya sa haima satu ukataran yada saya dahin ya makuntai tu makala tu ipai ers to kya pabay niya makutaya ta kataran tanga sa iza kya kataran sabot maka itu to itu waru ahya kya awaru kya kataran utang saya papai sa balaki itu kami harus tu kya papai kataran set pakaya kami ya kaku tinakataran sa ako. Nga satu hal. Pabay kisu tinakataralan sa kumahit sa ay hanin soy abuyo. Pili. Pika mahal tu uni ubuyo. Ito ay abuyo ako kapahay apahabayan kataralan sa mahani dyan nang kukanan kataralan hanin sa nandahin kaliyan. Kataran kakanan kataran cancanan makan kiai can sausi maka tu amutep ke kakanan honi ke ala amangan ukilang makan honi pas hari datang makan kataran mahani kisu pahabay kataralan tini ibu yuasa langatan namu hau langatan to, anca langatan pas satu milayo tayo i umaumahan to, mabaking kita uzuma, manglo to pabait kataran. Ito nang sa pilangat. Ay sa milangat sa isa kunuding kiay, ano di halay to ay sa milangat. Ano tawin tak ukilang haw, sa kadayom kya, kukaw hanako. Mahaliking ibu ya katararan sa kya, katinangan ni sunu, misway katararan asa. Katingan kataran ay sa ami to tak pabay kay tinikawan to kataran nat kuno tao nakataran sa lakalak sa to ibu-ibu an kinakataran abalahap par ko pikanan na kataran ay sa ubuyat sa kakalok ano pabay net kataran ay sa ano sa kata hitsa anisu anu mihiya hani ni azih kinakatararan Aiza kami sa nakataran sa palma kami tulapats usanar ha milapats kami lacunya itu aku tang saya punya sa au hanya mereka kataran insan sumi au yang sa maka tengil tani itu bukan tani palapatsan mana nam tu bukan tulapatsa kata ngasan tu ku tukiau za tu miahar kia kataran
mananam tu mapakanuniam sisa mananam kya kataran anu mahini isa mabalios to masa zuma tukutumi atsa anta bakti ku bariosa sana mo hanin kesa kamu niya mana katan kataran ho cekat satu kadah cekat tau tu barios pakedah niam cizan ma barios cekat satu kadah ku mana kataran anu mahini anza kuri bihkacai maarano bihkacai maala nu tau ican mi kacai tu baboy saya kan ipatengan misa kamu tu kami kacai nu maala kya kataran maala tu zuma ya kataran isun papay sa matinang tisanan ha mananam tu matineng tu anu tau mamlawan za tansol sa milariu cai tu pitsukah ku kataran matineng mi mlau tu tandau ni za ya matinang maza uasu ku kataran tandau aku ni sa matineng tu cai sa milariu tu hai misanak ku kataran antapo ya kusuutan ang kujikut sisaw umay ni ay kujikut kya mi cai ho kya mananam ko ni anu pakutan kujikut sa matalaw kya kataran anu madya kusuni zakap kinakataralan sa anji pakazakat kisu sa ijan isa mi zakap kami tu ko kataran sa ni palapacan nya mananam kya kataran sa sanga kami tu pilubuan palapacan nya mi pilubuan sa mi sumut sa deb hanya sa maalat kya kataran ancaisan ho caka ala kataran mahini hatiza kakat kaya tak kina kakakatut kanta katararan ng sa anu siwawa to katinangan namo anu siwawa ko ni kya takar sa kalihan yang siwawa anu muculi tu kya wanza kya miladain za mamlaw ko ya ku tubul na kataran nu mana kataran sa ni sautian na caka mo tamul soh kina kataran Caca katararan sa pinakawa niza. Cecai kya. Cecai mehcaan cecai kuawa. Pinatu kumihcaan kaya kasi wawa. Tabo to tua mehcaan siwawa ku kataran. Pinaku wawa niza. Cecai kuawa na cai mucah cecai. Pinaamihcaan hana si wawa hani. Wah, makamu tetap kya ku kapai ya. Lang. Ano mahini yat kinakatararan si sa hitsa hani so hani. Isa. Ya dah tu sa wadaan yang pacakai kinakataran. Sa pahabait kataran sa kaujib tu no bunuma. Sana isa hana pahabait kataran. Jangan pacakai. Tani ku Taiwan miara mitsakait kataran zuma anu pilari kitan za aku tanya nu pansah pasuk tu kataran Saan isu pacakai. udade ku sausi aiza tu kata tu acan kataran Kumahina uparaki. Ay katararan man amo haw kuto. macat tu baki ai tu macat tu ku acan kataran anu hukang kya kupsit ku haci nu kataran anu lang haw baki tu ma ame na ku haci Usa. Ito niya sana. Katararan natin buyo-buyo ansa ano mahiyato mafatsin hananay na kuram sa kamu ang tunian man. Kataran haw ita malah mahwasin kita ni kumatin ngai hukang mahwasin ni kumatin ngai kya tu mana akau kalau hanta ku mana kuini sa sapilangan niam tu kataran ku ni padingkin ani akin namai ne ho cekadam ke milangat tayah utak-tak ya Tini kuat no tayo milangat na chama ko. Tini kuat milangat tu ya tu langat katan. Asa sidingki dihala itu. Ini han ku dingki matawat katawan. Tama ya kina sing sabu hati da rampai mi ga.
Katalaan ni na langat ako. Hanaw lihalay tayo sa pahabayat katalan. Namanya dingki sa makailan ito ya no Amerika ini sangaan kia kumanya dingki hanako. Na katalan ako tinik pahabay kia tinit namakay sa isawat tasa zabu yakin na pakanan ko katalan tini na katalan tini sa upi pakizumun kia ibu ay makudos tini pakan sa kizumu tu sa te pacakai anako ibu ay haut sa katanin kakanan makudo-kudos patainin tini sa kizumu tini saboto tu abuat kia kizumu tu katalan itini sa namakai ni sa kami pacakai tu katalan kizumu tu sa pacakai ng tu Taiwan katut kumi mibulukai ni na micakai Taitung te Taipei Hualien ni upata kina micakai tu kata nu numako hanako zau abuya sa upahotinan ako za abuya ya buya tuza mamin kya buya kya pahotinan naktiza oi kumalo kai tiza hanau pakatalan hanam tiza za ya hotin dihalai tiza mi sautin nak tahu mi ya malo kai tiza hanako unian abuya upahotinan kunian abuya tani katan bukan tu ya tuka kanan lakalak sakina katalan ako aiza tina dubuyo aiza sa milapas kako sa pakan tuka tawan sa anu milapas pakan hantani sa tukina katawan saya katawan sultuk na katawan uza ya laang ho maka mutup to mehcan kya ku mehcan na katawan ya tepain za adidi ay so zanai ka 1岁 kya kura ya tabakya 差不多2岁多一点 kinakatalan tini atiza kumyacan aiza u aca nu katalan ho 只在ada doi 85块 watine katalan tabakya maka 5-4 kengan ko dado ini zakya no tabakay ya di ay
malah na patsakayan, mga azo nay, utubo na kinaadididi ay malah patsakayan. Tada mga azo to, anak ko, uliwan to ko ini, patsakay.